Dipu amlapoti di masa club long Kongres lapen HSDC ariso tum BJP at song long kaching bedun. Election high voltage campaign kipajut. Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen along vote ke hangpi. Kardom nili Karbi berta thanmang thare chesong tero non bertang ton pen arjeitha. Wo signify krepo arni ada por paisir keba por pen Dipu amlapoti dimasa club long Congress lapen HSDC ariso tum BJP Ratcharia songlong chingbedun. Lapen arni tili ketama por pen kapajut si BJP vote ke hangamai pidupon. Dipurong supi ahitia long BJP asong tumpen vote ke hangamai long kachetong dun. Dhiren tok bipen kachari pon amai long 18 number Lumbajong constituency candidate Roton Teron, State BJP Executive Member Krishna Muni Sutia, Senior BJP Leader Milmoy Teron. Atum chetong dun si Mai Misen pen chari ponlo. Aji Sarkar Bharatiya Janata Party gote Karbi Anglor Raju Bharatiya Janata Party logot থাকিব লাগে আৰু থাকি মেলি ৰাইজৰ যিমানখিনি সা সুবিধা উন্নয়নমূলক যিখিনি স্কিম আহিছে উন্নয়নমূলক যিখিনি আঁচনি আহিছে সেইখিনি যেন আমি দুখীয়া ৰাইজক দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহযোগ কৰিব লাগিব আৰু সহযোগ মানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভোট দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কেণ্ডিডেটক জয়যুক্ত কৰিলেহে আমি লুম্বাজংখন আমি উন্নতি কৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোকে জানে আজি বহু বছৰ ধৰি আজি আমাৰ ডিফু চহৰত স্ট্রিট লাইট নাই স্ট্রিট লাইটৰ খুঁটি আছে কিন্তু স্ট্রিট লাইট নাই আজি স্ট্রিট লাইটৰ কাৰণে আমি মুভমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু আমি জানো আমাৰ চৰকাৰ আহিলে অসম চৰকাৰৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি পেলাই আমাৰ টাউনত ডিফু টাউনখন আমি উন্নয়ন কৰিব লাগিব লগতে আমি স্ট্রিট Mailong Roton Teron ahin pen lamtheke jai ponke nilijongsi chupanglim ninghang puasonte partialong dontha pare jia podlo bonta nilila son kremkle BJP partialong do thipsi non an nili kiligalong kithurdon lapen ladak lumbajong aradapan kisungalam mathasi nili kithurdon ladak towarave kangthirjir kijuna langave rehingame avelapen dipurong supi along kenangsot kachingthor ave pin ajoinisi nili kithurdon pusi jaipon মোৰ একদিন প্ৰচাৰ অভিযান চলাই যিখিনি মোৰ অনুভৱ হৈছে যে আমি বিপুল ভোটত এই সমষ্টিৰ পৰা মই জয়যুক্ত হ'ম বুলি পেলাই মই আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যিজন এতিয়া সিটিং MSC আছে ৰবিনসন পুৰৰ লগতে হ'ব কিন্তু মই তেখেতৰ পৰা বহুত ডাঙৰ মাৰ্জিনত মই আগবাঢ়ি থাকিম আৰু জয়যুক্ত হ'ম Wo signify kretok siarni kidoji Karbi Mountain Mas Council kiligapan kido bom high voltage election campaign ason ajay mek vosik krepo arnikang sampor pai popor pajut pon tanglo kilika parman kibuda pong ut pajut pon tanglo Lapula ben Karbi Mountain Mas Council kilik arni nangle edlo vosik krepo kilik kapacheta kijut siarni BJP Congress AJP Trinamool Congress HSDC PP Karbi Long Democratic Forum Nagorik Mans lapen jongjong kilik karja babang pubang piatum high voltage campaign padopensi kilik kapacheta kamo ington pon West Karbi Long anat BJP Congress AJP HSDC Trinamool Congress high hui kilik ke high japan bite rally vote ke hang amai padopensi vote ke hang cheating pon renti East Karbi Long anata BJP Congress AJP Trinamool Congress HSDC PP KDF lapen sulajong pen kilik ahidi kisuna bang pubang pia tumta kilik kapachita kahin papidunde Ball Bill along Trinamool Congress Aparman West Bengal pen Trinamool IMP Wangsi vote ke hang pidupon Dokmuka along CM Sarbananda Sunwal Minister Himanta Biswa Sarma AGP pen Kesop Mohonto MP Barim Jointo Rongpi Minister Barim Holiram Terang lapen arisang hotum vote ke hangamo papleng pon
Karbi Long-Term Council kilik kapacit hang kepadu CR ni pini Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Bogajan L yang kang along long priadim along vote ke hang pidun abirta kadnisenala perang ke Bogajan pen anon terang birta nang pale. Pini anerlo porpai krehini deopani along number 24 deopani pen githurdun mukut mahanta apan japrajan along arni tili isi apor pen vote ke hang amai along chitongdun si vote hang pidun. গতিকে এইবাৰ সৰু পথাৰত যোৱা ইমান বছৰত যি কাম সৰু পথাৰ সমষ্টিটো উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই লৈ যাব মই ইয়াত মাজে মাজে আহিয়ে থাকো আৰু আহিম আগতে জগত বেলেগ পাৰ্টিত আহিছিলে গুৱাহাটীতে বহি কথা বতৰা পাতো বাকি মিটিঙত লগ পাব নোৱাৰো বেলেগ পাৰ্টিত আছিলে এতিয়া আমি সব একে পাৰ্টি হৈ গলো নুমল আছে মই আছো জগত আছে Number 22 Sarupathar pen kithurdun Jagat Singh Ingti HDP along Arnitili hini apor pen. Number 21 Borzan pen kithurdun Longkiti Mungla pen. Number 23 Bogozan constituency pen kithurdun Madhurjio Dhekial Phukan atuma Pharman Bogozan HDP along Arnitili ke thoma por pen vote ke hangpi dun. BJP pen kachitoy dun atuma phan pahai non la pen non pen ke a constituency 3 along ta Chingthur Popusi Lam Chak Pijika. Aprang ke party ke prekja machok si claim nodaklo lazinon ke Delhi Dispur along BJP si chari lo apot si matha nang nilo lapen Karbi Anglong ta nghoy ingkoi rat trok anta BJP hailote paching thurji aphan un anbor eg pusi ningje anparta ke haida ke hailo pini pen ke puta ningje along tin along ta ongdung BJP aphan ke kroi arada tum Chito Dunsi RDP Dun Laso Api Sarupathar Aparman Japrajan Pen Pike Kepachejeng Asaita Padupon Non malom so porobhan dihin Aparman birta mo ington ponik sine.
Greenfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Singiri Junior College. Admission notice for Class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email karbi.aca@gmail.com. Campus Rongkarbi Police Reserve Difu, Karbi Anglong, Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Singiri College. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ, সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Dihi namo phi pathot birta longlang thulo. Wo signify kredok siarni Karbi Anglong Autonomous Council Kiliga Parman polling officer atum apan mena sai kiklem damjia phan kinang sora hormu hortar pen mithang polling station along kepali damjia phan bartanglo. Zonal Officer Dr. B.R. Hazarika ahin pen Pherangke Atumapan Karju Ponahut Lamte Kepachini Ponatengke Non Apong Karbi Anglong Autonomous Council Kiliga Hut RVRA Jang pen Josi Tangke Benke Pan Ave Pulote Tangka Siksak Ave Pusi Tan Pachini Halapu West Karbi Anglong Ahavar Along Karbi Anglong Autonomous Council Kilig Aparman Bang Phokebra Hini Polling Party Atumapan Pini pen adim along an padam toilo lapen bang pharo hini polling party atumapan ke penapsi ke padam ji pusi birda pachini West Karbi Anglong District along Kevangji Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kilig Amongwe number 17 Kopili constituency lapen number 9 Amreng constituency Racharia songatum mithang asong kachipai Japan pura dode sang sesi parom plublo labang so constituency hini along ta BJP songatum kachipai Japan kabor ia son ta taxi
AGP asong atum ta kache pai vekjia phan ason asai kedeng pen amparta bite ka pajeng asai kedeng padupon 7 Kopili constituency pen Karjabdun AGP a candidate Dhon Singh Dera pen Ongdung bike kapacha jenga sai kedeng Jengkha Kheroni Hawaipur Mailu Nowaibil Lamsakhang pen Danglok Kopili constituency angkang Ongdung adima long bike lapen akeng hong primate car mini truck hai hui kapacha jeng asai kepadopon AGP claim bang phulapen AGP kekroi arada tum pen Dhon Singh Dera zindabad AGP zindabad puhai hui kehang taram pen rachari among we parom prublo amar paschim karbi alor pora আমি অতি কমেও দুজন প্রার্থীক আমি নির্বাচিত কৰিব কাৰণে সক্ষম এই ধাৰণাটো কোন কোন সমষ্টি হ'ব পাৰে এই ধাৰণাটো মইতো কপিলি সমষ্টিৰ কথাটো কৈছোৱে আপোনালোকক আৰু আমৰেং সমষ্টিৰ কথাটো কৈছো আৰু আমি আন এটা সমষ্টি আপোনালোকৰ সচেং সমষ্টিত আমি অত্যন্ত আমি প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছো আৰু আমি আশা কৰো যে আমি সেই সমষ্টিটোত আমি নিৰ্বাচনত ফল দেখুৱাব কাৰণে সক্ষম সমষ্টিত এইবাৰ ধন সিং দেৰাৰ বিজয় নিশ্চিত আপোনালোকক এইখিনি কথা এইখিনি সময়ত মই বিশেষ ক'ব খোজা নাই ধন সিং দেৰাৰ প্ৰতি আমি শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিও আমি শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আমি নিৰ্বাচন শেষ হোৱা পৰ্যন্ত আমি এই সমষ্টিৰ সকলো দিশটো আমি পৰ্যালোচনা কৰিম আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰি আমাৰ কাউন্সিলৰ এজন সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমি সকলোৱে পালন কৰিম Anparta BJP Congress lapen akaprek asonga tum abut committee asai hem hai hui paling langlo Pinpur me bangso bike rally ke padopon along abarim a minister lapen AGP asong japo Kamala Kalita ta Chitongdun lapen Kamala Kalita pherangke atum angno kaning jepon ke West Karbi Anglong district arlo number 7 Kopili lapen number 9 Amreng constituency along Karjap AGP a candidate atum nonateng pulotek ke hai hedeji alama masi awe pusi ning jepon Langpher constituency long HSDC pen kache toidun Sona Singh Terang apartment wo signify krepli arni Langpher adang doan ari soe jangatum hum pharok kethom sosia by Langpher constituency arlo kedo long pli kebraner ke polling station along bite pachejeng si home redam bangso bite kapachejeng along Harsing Bepensi Japon lo bite kapachejeng along Kakijan polling station along Chington Damsi Mai Pidupon bangso amailong Sona Singh Terang HSDC candidate Sapsing Timung lapen ongdung HSDC klembang photum Chitongdun Aduntu bahani adorso along si ingdeng hini bite chejeng pen nang Chington thusi mai padupon Hari lo Harsing im beber hinpet alali subit kartu e toba tabe alali Japon po tabe Bangso amailong HSDC candidate Sona Singh Terang EM Barim Hem Singh Ingti Madan Jangri Mintu Das Harsing Be lapen kaprek songjapo songjapiatum Chitongdun nitum ke National Party Arson helicopter nang pasun pen radaphan pa EA non amat Langpher along HSDC high vek po pua join Chief Minister Pencheng lok kaprek ke theke dingatum langsun nang koklo sita Langpher arat ke Luber Velo plus HSDC high vek po pusi bangso amailong Sona Singh Terang pen lamthe jaipon Pinia bertabang kila ponsi kang ton poneglo langig bom tak kad news channel domit hagme kurang tu